Tana taram no oksabagaloyana kurumjari. Hauzik PAODAM asigi maroy pau thamjari. Relief camp ta lairiba sing masa masagi mayumda sahi asigi December phawgi manungda hanjilhalagani haina Manipur Chief Secretary PK Singhana phongdokre. Singi district singda security force singna thi humbagi operation chathabada yamlaba khusu kulai kaya phagat pangamkre. One-day farmer training program and distribution of farm inputs ki thoram pangthokre. Loyana Himachal Pradesh ta akhak arau yauna nong subada miyoi humpumapan sire. Mapungoyo Paulo Birase. Lamdamasa tholi bairang asina maram oiraga. Relief camp singda changjapam loduna leiriba sing masa masagi mayumda sahi asigi December phawbagi manungda hanjilhalagani haina Manipur Chief Secretary PK Singhna phongdokre. Manipur State Commission for the Scheduled Tribes MSCST na sinduna promoting unity in diversity haiba hiramda Hotel Impal da pangthokiba commission asigi anisuba foundation de saruk yakiba Chief Secretary da Paumi Singhna hangba wahangi pakhum pireduna hai hauzik lamdam asigi oriba phibam tamna phagalakpaga iroinana Relief camp singda changjapam loduna leiramba miyoi lising mangarom masa masagi yumda hanjinba hokre. Makhata nalenga asna phase ahum thongna December phawbagi manungda hanjil hanaba honagani. Ahanba phase ki oina thastagi horaga masa masagi mayum singda thuna changba yaba sing changhalagani. Ani shuba phase ki oina mayum makai tumna mang takraba singda lenga ki maikai dagi Yum sanaba sampam piduna sahalagani loinana irangas na maram oiraga changbang amduna matam sangna mayum thadora kiba singi yum sing semjin naba sampam sing piduna changhalagani amadi aroiba phase ahungi maruoina more Churasanpur amadi Kangpok pina singba singi oina tokhaiba pre-fabricated housing saduna masa masagi mayumda hanjinba yadri phawbagi oina leihannaba thaurang sing paikhatkani phongdoki Hauzik mapam kayada nakalani makilomi sing akiba yauna low uba akiba yaudana low uba hore pamdaba thodok sing thotana ba matik chaba security sing chap chana thamle phongdoki Tauranga Marilena Hai Lakadarba Sahidadi Commission Sigi Foundation Day Asi Singi Mapa Mada Pangtokuna Lamdama Sigi Lairiba Tribe Kudimak Saruk Yabang Naba Pangto Haningi Hauzik Lamdama Sigi Oriba Pibam Tamatamna Pagalakli Basasu Lamdama Sigi CSO Sing Leader Sing Nasu Mateng Pangbiu Pongdoki Tauranga Marilena MSCST Gise Pasana Hai Commission Si Mapung Pana Tabak Tobang Naba Lairiba Awat Pestap Nasing Basing Lengakna Happy Bigaloyana Lengana Lokshin Biu Pongdoki Taramadu Distant Chief Secretary Finance Vivek Dewangan Distant Chief Secretary TN Hills Anurag Bas Baisu Sarupyaki Personally, one request to the chairperson of the commission is that maybe the next year's function, the next year's foundation day should be held somewhere in the hills where we can, Anurag can provide more money through Mr. Dewangan. It can be a bigger program. We can call at least 5,000 people rather than just 300-400. Everybody can participate. And that will be the real essence of all the tribals coming together and celebrating the foundation day of the commission. As you all know, the state is going to so it is very much improved right now and improving at a very fast pace. And I am confident that in the next year's celebration we will have people from all the tribal communities in the state participating in the foundation day. We are all working. Manipur Police, Assam Rifles, Army amadi Security Force in Angarang July ahungge hing nongyai ngasi July marigi ayuk phawba singi district singda thi humbagi operation chathabada yamlaba khusu khulai pokhai ba posak kaya phagat pangongkre hariba operation si Technopal Kangpokpi Chandel amadi Churachandpur district ki manung amadi singnaba mapham singda matam amata da chathaki phagalaba khusu khulai singadudi Insas Rifle kunmathoi AK series taramathoi SLR kuntaruk sniper ani carbine ahum .303 tararet 51 mm more ani MA assault rifle ani M79 grenade launcher ahom scope yoba rifle lama single shot breech loaded taranipal single barrel ball action taramathoi pistol taruk .22 rifle ama
lethot ani, single bore kunmanga, country made pistol ahom, muzzle loaded rifle mari, single bore taruk, pompi kuntrani panamadi lethot ama, 5.56 mm gi maru kumapan, 7.62 mm gi maru marpu, IED kuntra grenade tara, pompi cell mapal, lethot grenade ani yauri. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की मियंग मखादा हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन इम्फाल वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिंधुना 1 day farmers training program and distribution of farm inputs की थोड़ा अमर लंफेल पात लेबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की कॉम्बिरे हॉल दा पांगथोखरे नोमगी ओबा ट्रेनिंग प्रोग्राम दा इम्फाल वेस्ट की ADC कैसाम जदुमनी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन की हेडक्वार्टर ख्वाइरकपम लेनिन अमदी डिपार्टमेंट असिमा की इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर Asem Sunitana Theba Mitunglan Oina Saruk Yaki, Taramaduga Marilena, Department of Horticulture and Soil Conservation Impal West ki AAO, Haisnam Paras na Fondorakpada, Ngasegi training programasi Maruina India ki Mapaldagi Pusilakpa, Dragon Fruit na Singba, exotic fruit crops singi Matangda, Pangtokpani, Manipura exotic fruit Taningba, Palmer Kayama Dilairi, Adubo, Makoi Singaduna, Matau Karama Tagani Hyber Singing Tina, Kangba Watnari, Hariba Singasigi Matangda, Ngasigi Taram Aduda, resource pasana marik chumna farmer singda takpi tambibani loinana saru yariba farmer singda dragon fruit ki charana singba amadi organic fertilizer singsu yenthokani mana hai manipur da avocado dragon fruit asi mai pangna puthokpa ngamle adubu avocado ge oina di singi ampham singdana hena chanaba oi amadi dragon fruit ti tampake ampham singda su mai pangna thanare department of horticulture and soil conservation ge mai kai dagi su hai ba fruit sing asigi maru sing scheme mama ki makhada lemna duma phangali nauna thaning ba farmer sing oina su department ka tanaduna application ma piselaga duma thaba yagani hiram asida samamnaba khudimak tananaba department asu thong launa hangduna leiri haina su phongdokhi ngasigi tharamada farmer yankhai mari romna saru yakhi dum thari aduga akogi Impal West District office ki makha horticulture ki makha su hojik yam phajana puthokpa dum farmer khara di dum leire adum moi yam phajana adum musana tamja khojadana ko adum musana even research tawdana adagi akoida laga tanadana adagi even ICR kauna chingbadagi masana puthokning bagi puthok se thaning bagi magi kenutuna inot na itare masana Logyai Lambi Park, Wairi Thingel Kaksingda, Ban Mahosab 2025 Kamarilena, Upal Thabagaloena Division Forest Officer Dr. Leisang Tem Jesiligi Poktak Matugina, Sizin Akraba, Plastic Bottles in the Samba, Tree Guard Anisu, Rens Forest Officer Kaksing Huidrom Sundar Singana, Adam Kaksingi Secretary Amasu, Management Committee, Logyai Lambi Park Kaksingi, Conveners Oriba, Surjit Ketrimayumda, Nasi Ayuk Senakre. Loyana, Miyamna Yaribamakay Single Use Plastic Sinadana Amasung, Sizinaba Loraba, Plastic Bottles Sing, Lambi Sorokda, Natraga Iram Nalada, Mapam Sadana Hundok Pagi, Hainabi Tadokuna, Mapam Sabada Tambiduna Kana Bahiramda, Sizinanaba Apil Toki. Istesada Hokiba Matang Kara Sida Sabagi Sankai Hen Hengalagli Bamadi, Non Kitang Tabaga Tampak Tay Chow Toin Toglibasi, Hantange Hirabadi, Lengakna, Sing da Umang Yokat Pagi Tabak Asi Hena Kumang Yangsin Ba, Matautai Haina, Congress Party ki Hialong Constituency ki PCC member Oriba Dr. ISDTN Pongdokre, Wapamasi Kaksing District Mondo Mahadevagi Sing da Mahakna sponsor Tauraga, Nasidagi Horaga Manipuri Tongan Tawam Pam Singda Sathagadaba, Uthabagi campaign Hodok Pagi Tauramda Haikibani. Uthabagi campaign Hodok Paduda Hialam Esigi, Tongan Tawam Pam Dagi Lakpa Congress Party ki Worker Kana Saruyaki, Taramaduga Mailena Dr. Jitiana Makata Raduna, Manipura Hokiba Matankara Suda Singi area Singda Paksana Umankaya Koktok Pas Namaram Oiraga, Sabagi Sang Noma Nomagi Henkalakli, Maruina Tural Kayagi Tural Maru Singda Umang Koktok Padagi, Non Kitang Tabaga Tampak Day Chow Hector Tokle. Asumna, Miyoi Bagi Kahemba Tawong na Toliba Waba Kaya Sikon Ge Hairabadi, Koktok Kraba Umang Singasi Amuhana Hingahan Bamatogtare, Maramas na Lenga Amadi Tampaki Miyam na Tamgi Eriada, Sahi Kudingi Upambi Lakaya Taribasi, Sing the Susap Manana Packet Bamatogtai, Maruina Singdo Umang Koktokpa Hantana Ba Singmi Singda, Awareness Pibagaloyana, Makoibu Umangda, Kaiba Piro de Bamongda, Lehenba, Hotnabasi Yang Tangai Fadre, Loyana.
ngasi mahangna hodoliba u thabagi thaba asisu makhata na manipuri tongan tong phamsing da chatuna miyang ga loyana chathaduna hairiba u singasi hingan na ba honabagi thodang su makhata na laukhini haiki Sayola masupna zatharak liba humdra tarulak suba ban mahasa ki mari ni chanba numita ngasi Sandel ki khun mari da division forest officer Sandel na sinduna sahi sigi umangi kumai ban mahasa ki tharam chathari makhal makha ke agi uhai panba lai chat pa ma di decoration gi oiba pambi lisingama sangwa rom thaduna khunja singaloyana pangthoki ba uthabai kumai aduda Dr N Munal Maitei DFO Chandel na haikibada palana sigi makha da district sigi manungda laiba Kangalaba mapam kuntaruki manungda hauzik phawbada mapam taramari u chara lising kuntrani thoirom thabang amkre jati gi oina changsiliba pandam ek pe ma ki nam 2.0 asida aikhoi gi pandam di ima gi mingda thariba u chara singa si soiduna hawan ba haibasini masida u thaba yaubiriba miyoi khudingmak na tasengna aigi ima duni haina wahai khakki natana thamoidagi u chara singa sibu nungsiba changi apokpi ima na aikhoi bu karida soiki gadage haidana yengsin birak pagum u chara singa sibu soikoina haudribo phawba yengsin biyu phongdokki Tungi yumbirel oirakadoriba haurakliba mahiroi singda upal thanabagi wakhal pohanaba u chara thaba madi upal yokhanabagi wakhal chusinanaba JNB da thoram pangthokpasi Diabo Bisnupur gi aphaba chingthaningai oiba thorangni haina DC Bisnupur Puja Elangbam IS na phongdokre waphamasi plant trees sap trees Lend a hand to make our Manipur greener haiba thimda Sayol amasum sathariba 76 Ban Mahotsav 2025 kisharo moina Jawahar Navodaya Vidyalaya School Bisnupurda Bisnupur Forest Division Forest Department Government of Manipur sin pangthokpa district level tree plantation gi tharamda athebe mitong lengi warolda phongdokibani mairoi singasigi wakalda upal thaba umangkanbegi wakal chusilhan khragadi malem ima asibu nungsiba madi kanbegi wakal adu mapung phanba soidana ngamlagani makhoi na thaba upalge mahai topana charaga dugi nungaiba makhoi da su soidana phangani amadi makhoi gi matau tamlaktuna Malem imabu nungsiba miyoi kaya su tholakpasu yai aduna hauragliba mahiroi kudingda wakhalona si phawla si haiki taramaduda DFO Waikom Romabai IFS JNB Bisnupur gi principal Mayang Lambam Ragumani additional SP Law and Order Bisnupur Yungnam Premjit Shu akhanaba mithung lensing oina saruk yaki taramaduda ADM Bisnupur Tourism Opendro MCS SDO Nambol Syang Kumar Tongbram MCS amadi atei mako thongba official kaya su saruk yaduna JNB School gi Oza Singh su saruk yaduna mahiroi singaloyana school gi campus amadi akoibada ujara kaya su thaki We leave some for our future generations and we make sure that more the sokoi na khandi ramaga thabira ba hai se because forest knowing us college or school the study the kham gani akoi oxygen generate the environment se cool and forest play a very important role, trees play a very important role. Aduki akoina city preserve and city akotha and thaba but to take care of each plant akoina thaba wera sumu Institute of Cooperative Management ICM Impal gi Marirak Suba Mapok Kumangi Thauranga Marilena Achievement of the Minister of Cooperation Haiba Hiramda Cooperative Walkathon 2025 Pangthokre Walkathon adu ICM gi Director Khoichung Rangamlen Aimol na lusingduna satkiba khongcha adu ICM dagi hoduna Laisram Leirak Phawduna Uripo Kangsu Road ta latuna ICM gi office ta loisingki Thauramaduga Marilena ICM Khoichung Rangamlen Aimol na phongdorakpada kumja lisingani kunmathoi gi July 3 ta Minister of Cooperative asi semakpadagi India gi cooperative ki chakwa thorang kayada Home Minister Amit Shah gi chairmanship ki makhada program yankhai mari muk lokhatkre loyana makhatarak poina Manipur su khwaidagi chawba cooperative tajani kuntrani thoida achievement phangkiba singdasu pack of computer system register of cooperative society Nabat Manipur State Cooperative Bank khusinaraga Kana basing piki ICM na piriba kana basing asigi oiba miyoi kayada training piba amadi Manipur gi cooperative sakhot naba ICM na research project consultancy kaya gi thabaksu tawgani haina phongdorakhi we Dr. Somarendra Singh Dr. Sri K. Joy Chandra former director singni makoi leadership ki makhada ekhoi mayam laibiri ba ekhoi participant student trainees
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Honorable President Manipur State Cooperative Bank ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RCS ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ W Ibohalsu ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯌꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18 ꯏꯪ 2025ꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔथ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯃꯦꯂꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯡꯂꯤꯂꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ 9ꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯄꯨꯁꯄꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯣꯂꯣ ꯗꯥꯟꯁ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯑꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯨꯝꯂꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯥ ꯆꯅꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯤꯛꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯣꯔꯥꯏꯆꯝ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ BM ꯃꯦꯀꯣꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯇꯥ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯒꯣꯏꯕꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯇꯨꯝꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯑꯣꯛꯇꯦꯞ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯛ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦल सिल्कग्राम उत्सव Manipur International Symposium on Dance and Music Excellent Performance Classical Solo Dance Festival the 12th South Asian Universities amasung 33 Manipur University Inter-College Youth Festival the Classical Solo Dance the second prize panglakhi loyana dance drama ballet Prakriti gi tengtha khol Lemons of Nature da su saruk yakiba artist amo oibatanatana Konjengmam Puspa Chanu DDK Imphal gi B High artist amasu oiri haujikna Aribam Rajeshwari Devi gi lamjing makhada Leanda Folk and Classical Academy da artist oiri Manipur tholiba irang asida arambai tengol gi lucingba kanan phajin khibagi mayokta miyamna thadonaba ihau horakpada nambol da su miyamna ihau saugatpada kaithel da थोखिबा पामदबा थौदोक थोखरबा मतुंगदा बिष्णुपुर पुलिस ना नंबोल माइकेगी आरामबाई टेंगोल गी मियोय सिंह क्लब अमदी मैरा पाइबी इमा सिंह फागतपा अमदी कौखलगा वहांग पाहोंग चथबगी थबा लेपु हाइना नंबोल गी तोंगान तोंगांबा खुंजा सिंह इमा सिंह ना नंबोल खोरी लेकाई चिंगमांग अपुनबा मैरा संगलनदा ngasi wakal mifam chathakre wakal mifam aduda saruk yakibi nambol area apunba मैरा पाइबी लुकी जॉइंट सेक्रेटरी मोंगजम चांदनी ना फोंदोखिबदा खुलंगलम दाइ लेबा ngलम दाइदा 80 इसिंग चाउबदसु 80 हाइना थीबा इरांग खरा नेमलकलगना मखोइबु फाबा पुनबा तौनबा होनरकपा खुदक्तगी लेपु हाइखि ओइथि थीदना फादना हुमदना तौबसे सिजिमदि तौबिरनु कथेन फंबी इमाइबेन सिंग अमुक कौखत अदगी लकाइगी आंगांग सिंग याउरुबा सिंगचे अमुक कौखत तौबसे मसी तौबिरनु सरकारगे ओइबा माइगेदेगिसु फोर्सना लैरिबा पुलिसजु कमांडोसु इचांग हाक्तनी अरामबाई तेंगोनसु इचांग हाक्तनी मैतै मचांग हाक्तनी अखोय मसेन खनदना चैनादना लैरगा जेंगनाबना अखोयजे कलपेनानाबनी मसिगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 2 वांगू नौदाखोंगदा PMAY गी मखादा युम सानबगी बेनिफिशियरी की लिस्ट यावरगा मछा करिमता खंगंदना बैंक तके पैसा लौथोक पिखरे हाइना बेनिफिशियरी सिंगना मीडिया दा फोंदोखिबो वाफम अदो अरानबनी ग्राम पंचायत ना हिरम अमतदा लाना तौखिबो लैते हाइना ग्राम पंचायत दुगी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के चेयरमैन पोसंगबम बालेश्वर न फोंदोरकली हिरम असेगा मरिलेना वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत के ऑफिस तंगसी पंचायत दुगी उप प्रधान अमदी वार्ड मेंबर सिंग यावना पांथोकपा पावगी मिफामदा पी बालेश्वर न मखाताना हाई PMAY गी बेनिफिशियरी लिस्ट यावरबसु बेनिफिशियरी सिंग असिना मसा मसा गी मरि लेनबा डॉक्यूमेंट सिंग ग्राम पंचायत ऑफिस ता मतम चाना पिसिलक्तबना मरम ओइरगा बेनिफिशियरी सिंग अदुगी पैसा ngasi फावबा लाकपसु लेते ग्राम पंचायत ना लाना लौथोखिबसु लेते हिरम असिगी मतंगदा सेंगबा सुंबा सिंग अदु मणिपुलेंगा की रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज की माइकईदगी थिजिनबा वीडियो मोइरांगना इंक्वायरी कमिटी अमसु सेमदुना हिरम असिदा थिजिनबा हौनबा थबक पाइखलकले मसी अफबा खोंथांग अमनी इंक्वायरी कमिटीसना थौदोसिगी असुंबा दुसु अथुबा मतमदा मियामदा खंगलकपादु मयाम पुन्ना ngaimiनसी हाइखि माहेत कईदा लाउरका अखोई थेलिबा खुदिमकसे डॉक्यूमेंट पिखलो अखोई डॉक्यूमेंट सबमिट तौनी हाइबदा हाइबा मियोइसिंग असिदि अरापदा लैगिबा हाइबदि अखोई पाउ फाउनबा मफमदा लैदबा चांदेनगुंबा अदगे अदुगा लोइनाना हौजिक ख्वाइदगी हौजिक हौजिकसु हलक्तबा याउरि बिदिमसिरि असिदा आदि युमदा हलक्तबा अदुमाइना अखोइना पाउ फाउनबा ngamdabadagi हाइबा अखोइगी डॉक्यूमेंट से थाहौदबदगी हौजिक अखोइगी पैसा हौजिक पाउदा लाखिबसु लैते लौथोकसु लैते
अदुने अखोइना मिडियादा हाइजनिंगिसि लेंगा की स्कूल फगन से मिशन की अनिसुबा फेस्ट यावबा अरोंग हाई स्कूल दा लेंगा की ओजा तरेट मसा मसा की पोस्टिंग मफम दा चट्टबिदा ओजा महुत नेकलगा स्कूल चलाइदुना लेरमे हाइना इंडिजिनस यूथ एसोसिएशन ऑफ कंगलेपा IYAK कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना ngarang media da hai ki wafam adu yumpham yaudaba wafam ni haina स्कूल असगी ओजा अमदी महिरोई सिंगी ममा मपा सिंगी माइकई दगी सेंगदोरकली हिरम असगा मरिलेना ngasi स्कूल असदा स्कूल असगी ओजा सिंग महिरोई सिंगी ममा मपा अमदी अरोंग क्लब मेरा पाइबी सिंग याउदुना पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबा मदा स्कूल असगी हेड मिस्ट्रेस इन चार्ज थोकचोम चाउबना अरोंग हाई स्कूल असि लेंगा की स्कूल फगहन से मिशन द याउबा स्कूल अमा ओइरगसु हिरम कयादा अवात अपाना थली मरोइना नर्सरी दगी क्लास 10 फाउबा लेबे स्कूल असिदा सुपनगी लेंगा की ओजा तरे लई मसिसु ओजा अमना बेड की ट्रेनिंग चटखरे अदुगो ओजा अमना ZEO ऑफिस दा ऑफिशियल वर्क अमा सिजनरी असुमना महिरोई चाम कुनरोम लेबे स्कूल असिदा लैरिबा ओजागी अवात पकया सिगी येंगलगा लैरिबा ओजा सिंगना सेल खाइनरगा लेकाइदगी ओजा मापन अमदी चौकीदार अमा नेकलगा हाना लैरिबा ओजा सिंगा पुन्ना महिरोई सिंग ताकपी तंबिदुना लाकली अदुबो ngarang IYAK हारिबा लुक असना नोमा खक्ता लाकलगा स्कूल असिबो अनेक पोजा ngaktan salaibo inu hanbasi लुक अदुना थुबा मतमदा सेंगदोकदबनी हाइकी पाउमी सिंगुना बदुदा सरुक याकिबा पेरेंट्स अमना मखाता ना फोंदोकिबदा फिबम सोकना लेरंबा अरोंग हाई स्कूल असिबो हौजिक लेरिबा हेड मिस्ट्रेस इंचार्ज असिना असोबा थौदांग लौरगा लेकाय मिया अमदी ममा मपा सिंगा लोइना कन्ना सेंगल इंगै सरक असिदा IYAK ना ngarang media da phongloliba wafam asi yaningde IYAK na स्कूल असिदा हौजिक लेंगा की ओजा वालिबा सिगी मतंगदा wafam amata pandana hanadagi hauna masagi tolop dagi sel phauba kathoktuna leiriba ओजा सिंगी मिंगचत थिबा याबा वाफम कया फोंदोरकपा सि मखाताना तौबिगनु मदुगी mahut phibam solba स्कूल असि अवात अपा सिंग असि मेंखतपदा mateंग पांगबियु लोयना मखाताना कनागुम लुक अमना स्कूल असिदा येंगसिनबा लाकपा मतमदा महिरोई सिंगी ममा मपा अमदी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी सु उनबिरमु हाइखि बाउजी अखोई की स्कूल जे मोइन थोगाइदोरी मोइन ओजा लाते है ओजा जी थाम दा अमोनी लेपगी कशु मी लोइबक पीरी कैजुअल पीरी गाक्तनीना अदुदे मोइन करीदा लाक्रिनो करी कमाइन तौरिनो स्कूल की अंगा टीचर अटेंडेंस ता सोई तौबरा तौदबरा मोइन करिमता येंगदबिदा हेता सफर खरा नियमे अखोई की पॉकेट इ पुथोगा नीबा सफर जिंदुना क्लास तौरमे हाइरगा मोइन अदुदे दो चार्ज लौरगा अंगा गैदा खरा नैरगा मोइन वीडियो लौबरगा सुमाइना इरकपजे स्कूल अमा खोंगाउनबजे स्कूल अमा की मिंगचत थीनबो होनबजे यामना थुना अथुबा मतमदा सेंकौपिरउ हाइरगा आई सी हाइरगा लोसन नोंजू थाना लापगा मरिलेना अनिरक सुबोइना 5 चरांगपा जिला परिषद जापान छगराकपंगी मियेंग मखादंगसी नोंपो लोरेंपा अमदी चरांगपा इचंग खुनौना सिंगबा लंबी सरोक सिंगदा नुंग थाखरे 5 चरांगपा जिला परिषद जापान छगराकपमना फोंदोरकपगी मतुंगिना मसागी लनाय सेंपम पुथौतुना नोंजू थाना लापना मरम ओइरगा प्रजा सिंग चथोकसिंदा कुदोंग थिनिंगाय ओइरबा लंबी सिंग खंगतजरगा थाजबनी मखाताना फिबं काहिना सोलबा लंबी सिंगसु थाखिगनी हाइना मखातारी थौबा डिस्ट्रिक्ट के मेला ग्राउंड यारिपो लमखाई दगिना यारिपो कैथेल अमदी यारिपो कैथेल दगिना सिखोंग सेकमाई ताखिबा लंबी सिंगदा लेरिबा कोम अकुत अकाई सिंग नुंग अमसुंग लेबाक थोंजनदुना ngasi वांखेम यूथ कांग्रेस कमिटी की थौमी सिंगना सेमजिनबा होख्रे ngasi होकिबा लंबी सेमजिनबदुदा ngasi यारिपो सिखोंग सेकमाई लंबी की कैनल थोंग मया दगी हौरगा यारिपो हाई स्कूल यारिपो PS CIC यारिपो ममांगदा लेरिबा कोमजाउ सिंग नुंग अमदी लेबाक थोंजनदुदा मेंशन की अकुद अकाई सिंग सेमजिनबासी यारिपो थौबा लंबी की बिसुनाहा सिफाई लेकाई सिंगा वांखेम फाउदे अमसुंग मेला ग्राउंड यारिपो लमखाई फाउबा सेमजनगनी हाइरी लंबी सेमजनबदुगी मतंगदा वांखेम यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम रोबिनसन फोंदोर यारिपो सिखोंग सेंगमाई लंबी अमदी यारिपो थौबांग लंबी सिंग असिदा कोमजाउ कोंकुट कया लैबा असिना लंबी सिंग असिदा तोइने एक्सीडेंट थोक्तुना चथौ चसिन तौरिबा सिंगदा कुदोंग चादबा कया थोन बसना मरम ओइरगा मसदगी खरदंग ओरबसु साफनबा हाइदुना लंबी की अकुत अकाई सिंग सेमजिनबासी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट ओइरिबा वांखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA कैसा मेगासंदगी लुचिंग पोक्तांग मखादा सेमजबनी हाइखी था से तरह फावग मनुंगदा बीरमंगल कॉलेज असिबु
Kangadaba regular principal ama tharaktre phawba college asi kudaktagi thingjile haina Biramangal College Students Union na phongdorakli Hirama sigamai na ngasi Manipur Press Club ta pangthopa pawgi mphama da Union General Secretary Mukesh Mangang namairakpam na hai haukiba jungi tang 13 ta college asi ki principal O Premila amadi Dr. S. Rajesh Coordinator IQAC hariba ojani asi college asi ki phanhuran bada chauna chenaram badagi makhoi ani bo action lokhat piu amadi matik chaba Biramangal College asibu kangadaba regular principal ama thabira haiduna khongjang jangchenduna lakibani adubo numit kuni suraklaba phawbada government ki maike dagi karigumba action ama talokholak tabasi laibak thibani college ki principal asi lakidabana maram oraga college administration amadi academic ta sathiba phibam da soksalakduna awaba mayok nari nakalamaromda college ki rang asi kudong chabal logduna huran ba oja kharana principal in charge oinabagi maming thajiliba amadi local MLA gi dioda principal ama hapnabagi khongjang jangselliba sing asi BMC Students Union akan mamong da yaning de college asi bomut aba director na hona biganu huran ba kankhat piganu senja thumja tawduna Biramangal college da principal in charge amata hablak pa yaroi matik chaba college ki khanba regular principal ama thubada happy ragadabani karigumba student union na Mahiroi lising ahongi thamogi paudam haijaribo wafamsing asi thawai bidaba tarabadi akan mamongda khongjang jangsinaba sem sare loinana Biramangal College ki maraibak apapatagi tekchak punama Education Department ki Commissioner Secretary amadi Directorate na pugadabani phongdokki yamna mapu pandabamda leire loinana ngasi Friday July gi tang mari dagi hauduna matik chaba regular principal ama lakribu hauba BMC Student Union na college si tingdanjare masiga loinana ngasi mag director memorandum of sufficient jakre masigi makhata na tholakpa apapatagi daita kumba University and Higher Education and Commissioner na pugadabani Himachal Pradesh ta khangawduna khak arau yauna nong kana surakpa ising isau thokpa amadi ching kinthabagi thodosingda miyoi humpumapan sire kuntra tarena thiba khangdre amadi cham tara hena aswapan nangkhre kumgi akanba nongsu leptana suduna leirakli haina se Minister Sukhbinder Singh Sukhuna paumi singda phongdokhi State district punamakta July 3 phawba kanba nong sukhigani hairi se Minister Sukhuna makhatana haikibada akhak arau yauna mafam 13 da nong haithaki haiba report phangi lambi kaya mangan tan khre thaknabe singi project kaya su son khre mapam kaya da su electricity phangdre awana tarabe imung manung singi dama maki government lepli haiki soklaba imung kudimakta renting accommodation gi dama lupa lising manga pigani haiki mi thiba amadi kanbagi thabak kana chathari khwaidagi sathina soklaba district na Mandi district na oiri rescue operation yamna kana Mandi district ta local yana su CM Sukhuna phangdokhi Opposition kan yaning da phongdolabasu Afghanistan gi Taliban government pu sakhang ba Russia na han baleba oire Taliban na Kabul bu jangchin sakti paising ki badu chawrana sahi mari rom surabani Foreign Minister Amir Khan Muttaqi na haikibada Russia gi thawangas na telebak singi damak tadi kudamo oiragani thajai maruina Taliban government pu sakhangning da balebak singi ni haiki Sharia law bu thabak ton thoktuna nupi angang singda kanba restriction thambadagi Taliban government pu recognize ton da balebak ya leiribani hanagi Afghan politician Fauziya Kutina haikibada Taliban ga mahusagi mari hanjinaba honarakpa leba amatana peace purakloi masina jaira kokpiba aina yaba haibadu ohengani Hauzere bada mara pa amkana pijari Relief camp ta lairiba sing masa gi mayumda chahiye sigi December phawgi manungda hanjil halagani haina Manipur Chief Secretary PK Singh na phongdokre Singi district singda security force singa thi humbagi operation chathabada yamlaba khusu kulai kaya phagat bangamkhre One day farmer training program and distribution of farm inputs ki thoram pangthokre Loinana Himachal Pradesh ta khak arau yauna nong subda miyoi humpumapan sire Nasigidi paudam pijaba matanga saloy sanjare miyang tabiri basungwa mukana kurumjari